hari n'igihe Imana izakubaza ngo igituba naguhaye mbwira ikintu wagikoresheje. Ndinda yenyecuru imaze igihe nabavuyemo nsenga ariko nyuma yaho mbona uburibwe n'idanje umugabo nsweye yama nk'igihumbi ni yana usko bikaze si igituba cyanjye se si parasitike. aba bana bakiri bato bari kubakura ku isoko. Reka igituba se gishaje n'iki cyana warungura iki n'iterabwoba none ariko nduka nkubaza akubise uburwayi bwo mu mutwe ariko n'ibiki wicuza muri iki gihe umaze uri mu Burayi? ndi kwicuza ibiratanze nkahita nandura na sida ngiye gufata